na wo kofie ho akwa hwe abaya no wo kɔ no ankoto no na ni nua ketu a wanya 14 years okoto no ho ena eni oto hye ne so akora na papa mpa so police pani bi o headquarters anu o ye dampare boy ebusia oman hene a owo Bosugwa traditional area ani din ede Osaberima Agema Boahia ana court ese yenkwoche no na ababusa se nana ye den ade anana ye de kyese emra na na to ohini mua eni gwase ode aka kuro ni de ese wani ensa wakachre aha let's start ghpagetv mo se na first time up into every day I'm so subscribe ama me no click the notification bell for latest updates on follow Facebook as let's start ghpagetv mo na TikTok so as let's go share video ama for share any comment bi a wona waja e comment section ho e di amame ebusia na nka ye hu ye kasa obi ye ohene dia na kyese ohye se ekura watimu no ebekɔyie bone a ewo ho na nka na behwe se eto bebra nanso amane sa eye ohene ye ameka na asema ne din e de Osaberima Agema Boahia yi die ono de ade a wakoye ne se watimi akofa abaya bi ne nanyem owie nno ma ani koyi guye etu okoyi guwie ye no anu akwa abaya ni fie se onu na ekwa akosra abaya no okoye na wankoto abaya no a okoto ni nua 14 year old no na hwenyame anim eni akora wadi 14 years ada owie ya wabu ni ketem na nsem no ese wani na kyese ne nioma a waye wo kuro ni mu a kyereze enam so asesi a ama court ese ye issue bench warrant e dia mano sisi ababia na wo bia no kyese onama waye na adwe se onhwe na chikura na me se report ne de utie mu nsema na bo nse sa ahemfo ne ebi dibone e wo Ghana na ya no sanyo no ana sisi amene wo kasei na adwane afiri busugwa kromu ho adwane konwa no ho wadwane ne kiri yes no so nyina odwane agyanchire ne me no kasei na adwane Ebi anya na anya na adwane sese. No before say ye beka say court beka say mfa bench warrant e be hwe no na odwane. Bia na boy mu ebia na this is the first time obi kurata asemo editor we mo say dan eni say nana Agema Boahia Osaberima Agema Boahia a busugwa a wonna eye o mankralo o krom ho na asem ye di akire ache kakra na yenyantie se nana ne ababa wa bi akwakoda na one ne koda wi na nyinsem baaye na nana ekoyima no na wo kofie ho akwakohwe abaya no wo no ankoto no na ni nua ketu a wanya 14 years okoto no ho ena ni oto hye ne so akora na papa mpa so dabio nana timi yesa akora na papa mpa so nya baabi fufuro to boas we de ye ka we kra na news na anto aso nyahwe number 1 na de kan anyem oba bi ofie ho akoyi agu awie ama ndi ye hu ache twam de wo kwa akwasra de wadi ka yi agu no koye na woni ho no na ni nua ketua 40 years GHS ni na akora no ampaso akora ne papa mpaso akora ne papa mpaso very good and was na akora no akodae na akora na roro no ho ana ena nyinsan aba urade enti nyinsan ne baaye no ena krom ho mpanimfo hu no se ye de kɔbɔ krom ho mpanimfo ti krom ho mpanimfo frɛ nana eje konabra Facebook for say asuma wo kana adwo nsɛm o yem kan no mbe hu de wo mu pa enti konabra no baaye no na wo se ko police station na de awro sɛm e wo mu ni se wo fa tie haye ekɔ akoso mo police station ma media akire kɔ police station kɔ frɛ police ni bi wo ni di nkomo na information mo amene say ahene ni nsɛm egu police station ho ne dɔɔso dabio Busugwa traditional area man ohina na wotia konwa kase sa aso no ne ho nsɛm bebre wo police station ho dɔɔso no mo police for ni so mo ba mu a police pani bi o headquarters anu o ye dampare boy no afrɛ sɛ munyai no IGP boy yes na wo beda nya no former IGP stama no wo so no enti police for ni nsa gu o machi ewo akoso mbo ho ntomu ntumi nya ho hwe wo ya wuro frɛ be transfer wo ya wuro fa be kɔ enti papa na disansam hunu we ya ache enti traditional council ne tenase no me say yenim guasema traditional area no therefore
was see two or hinna dear so. Until on the 13th of March, and now omo TIA no more release statement. Omo release statement in see two or hinna dear so any ahi. Now yes police new Kroi Asama sa akoso mbo mo akoso mbase. Yes. Sa akoso mokra ko na anye ya e was koko fodia e was regional head office. Am police for offering crime. Eko krom ho. Tension na si krom ho no. Na nye easy. Tomu say release another statement calling for IGP say tension na can IGP na nye Christian Johonu. Tete Johonu ba ye. Ah new IGP. New IGP ba ye. No mo release statement say omo sere no. Police form penny for bi wo national headquarters a omo interfere ma hinsem mu. Na wonni ma de kronti a ema ye tu ohene no. Nim guasia no de brayen traditional council no enu tie tumi hwe manim guasia we nto yen sa na tie de a ohene no ye tu no na ye tu na ohene no aba ka kire na so wadamfo no na regional wo ho one fa region division wo one fa division district wo one fa district Accra national no ma police for free ha aduru busugwa kromo ama ekodane ntokwa omoni kromo youth into omo sre nche baasa no and IGP ya wabe a call for investigation. IGP dia wansa. Enti almost started some investigation and your ma akoso mo for some hwensem. Ti omo hwensem no and the kokoduru say e wo say ye hwensem na court. Ti kodu court no ye hwensem ni mu a na court mu say da bi e wo say frɛ nana. No obeyi na no. Okay. Say na no beyi na no onyi na no no. Otu ejan otu pia afejan wadom no nti na was a court no issue bench warrant say ba bia be hia nana ye hwe no court omra na konwa ke na sasa ne atra konwa so na me na wo ka sai akora ya nana nyinsan no wawo bema 14-year-old no akora na wo akora na offer information a ye investigate ye hu ye ne say akora ne nyem no yesi akanfo se ferry na owuo de fanyina mowuo ti se na kan nguase beba de na ka akora no kora no na ne nkwa na da sai na ka so akata nti me ame ne mpanimfo bi e ka bom ene yakofa yakowi akora ne firi kromo ebe ten kra ha ba bi wow na me shira ti me no ka sai akba ba wana awo da won kran ha kan ti sanka ho kra ka obi akra nanka ya obi kra bo pa kra be ko yide fro so da be police case so akata kwa ba ha ya hwe na possibly okwaduo MPB was otilo one full plane there ene ne ya hwe ti se ye hu ba bia na akote bia na ko business trip hu ba bia na akote nti ya offer akora na wawo no ne wofa na asem ne siye no wo se fie nye ti ne wofa ba ko na ye board ko police station on so na ya akora ba e wo ne nsem asesi on na ehwe no na nka ya hwe se ye pese ye no edi komo na ente obeba ya ne na di nkomo enti wofa asem a esi no police for ni statement say o hene no nsem egu no na no ya chechiro mo nsa egu o machi say dampare boy akasa to mo ni say o mo beka enu nti no na o mo ntumi anya ho hwe asisi ade nyame adom IGP for buy no o matimi nti ofa yen kwa mo ne abama no ofa your friend say bright yo bright mantel ho ja bright me mo akwa baba angel orgasm nsusu me ba cho wo faase no na what say na me adom ne ho ye ba bia ba bedure de na se pia wi obi a ma hwe ma bon ho ba kama IGP fufura wa bei wo hwe enti police ni a chekire nsa gu na kire wontimi ka so sia de ekwa adem na ye editor ba bia obo amena bedure sasa na tie pepepe ho you I say na tie pepepe na monte no popoe bia se ba bia odwana kwata wo hene no ya bia betimi de naba utietie mu a bibia amfa wasum nanka IGP abedi obetimi ama command ne wo madom na police for no bench warrant down so makwa kwachina bentam
To see the Martin is you say Okosuhum, Adiachia, Obetine, say Osheha, Adiabachi Obeti Osheha. Into me, who baby potia Oshe, ain't he Madaro, my best room, Nama Boy, na the Ashusha nature coin. Ahaya wa da TV way. Enji TV no abeda so saa no. Ja bright. Wo wa fa ne benya me klase ya ka asem sa asem court ho. Ene ma menya careful. Nya afi ne be. Enti ya be wa da so a bench warrant de. Ye nyina media no yetimi eboa me hu no why. Eti awa kra. Na se ya se akra na wo. Actually, wow, Babema. Sab necessary. And it's a crano, it's a son, wafanum, and your bushia. A crano, Mufri said, Papa, is auntie, one better didn't what to say. You see, they are making me a compound and say, it's answer, as someone walk out, no. Young quiet DNA, no. To me, a management or a seminal. Now, Emo, yes, Remo. And then Anankasa say, Abia or baby, or say, Yankan. Or no one request, yes, and you're no 80 young quiet DNA. Now, to see, I say, I walk for not DNA to swa. None than it's a margin, or try a vetinoa, or try a vetinoa. It is ultimate can, Ombra. Now, young quiet DNA, and the Ukrainian daddy. Yo, ya be dance pa ja bright. Obeba mo nana beba. We kura ye kan obe na bi kura enye dwane na bi ade bre. Bebi na akwa yi bi a bibi na amana akodi bebi nto obeba why. Ya dance pa. Nana ana na so aye hye court hwehwe ne den se wo mra na o meyi na no wa mu no. Already yes we deny say enye wo kura na wonye makra na wo awie no se enye wo na wonye mu no. Fine, you na anyem na enu nti na sesi aburoni aye DNA aba ibetimi akocheke ahwese akwa no eye wo ba anase enye wo ba enu so so a adane twimamentwi na de ne ho akanwura sesi amene wo kasa yedie yenhu baby a wonam ene yese wo ha ochina yese wo ha enu na sesi abusia no eka kura 14 years o ma ne school abono ne da achen so a sesi a wabeda ne mother aye wo so wo hweba 14 years nyansa ene adwene ben ana wo wa wo de ba behweba. Hey, ohini muao. Na chese we nye some boy bi na say girls bi omne nam corners bi na akoye boni ohini mua a swear ota ye de nesi akonya so. Ese wani. Ebusia me de mani audience me chi any updates be for baba be so me ka so be follow Facebook. @ghtrend matana TikTok so. @ghtrend share video we ama for be share any comments bi anso wona waja. E comment section e de amame. Me din e de na na ika sanso a. Akram.